अखोई थादो इंपी मणिपुर ना ओजा सा मा खोइ सु लो यावे ला कान से केम लाउद बी दा अखोई मे मोजिक लाइंग बा कया पुट फैसिलिटेट तो खरगे ने एयरपोर्ट दा ला कान से कया थिन खरगे ने अखोई की विदाउट गवर्नमेंट सपोर्ट थादो इंपी मणिपुर ना याम तो ओजा माइकल मणिपुर गवर्नमेंट फैसिलिटेट तो बंगम खरगे एक्सेप्ट बुंजगिन बालते बुंजगिन बालते नतना अतोपा मणिपुर सरकार ना हॉस्पिटल दा थमा कान से दा यिंगसिन बा कना लाव रो मतुंग दा कया ले खरगे अकाउंटेबिलिटी अखोई पामे बा Mayam Bukumzari, Domning Ribis Impact News ni, I Joyshree Usham Impact News ki Manung Huna the Taram Nokchari. Ngarang degi Hauraga, si Hawa, Dum, no make up na bagi pausi, Manipura, Dum Makoy, Dum Tingadun Lakli, Maru Oina, Litan area, Sinakate village, says Ngarang, Kulai Pibasina, no make up, Tarakpa, Aduga. A hing chupadum no make up a bomb for Yauna copy have a pautai, doing a sea you put a dry the game go copy. Adu Masira Natana, Ziki, Pukaugi, Kunjasing na. Mogi kundugi manakta leba ching mathakta security personnel singa yauna sing chan basat pamatamda mathaktagi chingthaktagi nongmai kaptharakpadagi hozik chena bada mi paidana chena bada kunja sing do chendringai da security personnel duna hana mang tharaga chen khre habegi pausi hojima pung mari gi pauda khoin headlines da maina miyam da khangan khrabani aduga masi mayam ji leiringai cherak seriza yamna chowa political move ama khoina masigi source amadagi yam reliable source amadagi khoina political move ama khoi gi palibalinga sina political move ama lakhot ka daure haibagi policy khoina tajai aduna masina karino haidringai mamang da khoina ngasi fangjaba paw mamiyam da thamjage chief minister y kemchan na ngasi mak very high level security and very high level meeting ama maina from krabani hariba review meetings raised the chief secretary dgp amadi security advisor yauna maina kano meet high level meeting ma from ga hojing manipur da peace ka maina purakani governance ki matang da security ki matang da maina wari sanakre aduga akoina mamang da aina high gidaba akoi gi source gi phangba pause raised the chief minister y kemchan na KUKI council gi members sing da mogi president da maina una si haina maina appeal taw kre duga una bagi sigi che je tha ki baga iroina na hayeng asi Guwahati da una gani hari masigi proposed schedule si main lei have je khoina ta ba thengna jare duga akhoi phangwa source da hayeng asi chief minister y kemchan Guwahati da chatuna KUKI council gi members singa unagani habegi pausle aduna matang soida khoina hangjing ba question di kari gi damakta manipur da unadabida manipur gi outside da unagodoribano aduga kari gi damakta moibu se laga warisana se haida bida minus salga unagodoribano habi question amsu lei habi situation asi manipur da hojik nomai kapna bagi wafum ji mayam asi lairibanina lepalaitna dum lairibanina si ji yam strong oiba question ma oiri aduna ngasi swais da khana na bai tanja du logjagi akhoi gi topic na fresh firings CM KUKI council talks aduga hiramasida manung hona khana binaba akhoi gi guest na ahan bada hai ki right mak da election biriba oza Ashang Kasar social activist oza butaram nokchari mayai thamu da election biriba Madam Thokchom Sujata Convenor Imagi Meira Madam Mutaram Nokchari and on my extreme right election biriba oza Lamjathang Thadou Leader oza Butaram Nokchari ngasi ki discussion hadokcha basi ahan bada hak oza Ashang Kasar lakchage oza hojiki litan area da thokpa clash ye hojik tum leptan lei lambi phawna bho chappa yadri khunja sing khulom degi lakadaba imphal degi sangdaba changbang amdana lei akoina villager khara da wari sa matam da chapangam de security sina changhandre security na pik thalag leire moi du khulai paiba singa polab le minara la khoide changhandre habege dukumba pendaba complaints ji akhoida dum akhoina pau thengna je aduga especially sina kaithai ji amna strategic oibam pham ni na kariguma sina kaithai is raise da hoji khulai paiba singna
खुदुम चनखिबा तारगदी पुरा मणिपुर से लोरनी हाबिगे दुकुंबा नुंगनांग बस मोइना फोंदोरकली अदो ओजादे खंगजनिंग बजे सुमाइने मीटिंग जे होय wari sanaba dialogue to buzia mathok tai but why outside the state duga sumaina propose meeting ma torok baje masi hoi dialogue rondo in lakadori bra karma makhal gi strategy oram gani ozagi mot ka thame Joyshree je khoi ne yenga da base ani lei adu hoji ki meeting gi do adu gi kitang lakting da ina hoji point ama thamjaning badi litang duga mari leina na hairak panena hoji nahan se अखोगी ओजा ऑनरेबल सीएम ओजा खेमचाना गवर्नमेंट सीएम द्रिंगेदा सीएम ओइद्रिंगेदा लितांदा चलगा कइनोमा शो तौरगा मया वायरल तौखिएबको चलगा लितांदा आहा चंगलगा आईडीबी दा लेबर सिंग मयाम उनरगा मधुगी मयाम मेसेज अमा खक तौखिएबा सुमाइना तौवेना अदु फै मरमदी अदु मतमदा इरांसु अदुम कनबनी पीआर मतमनी गवर्नमेंट लेरमदे सीएम मा ओइरमद्रिंगै दा मा लाख चतबनी होजिक नामु गवर्नमेंट सीएम खरे सीएम ओइ खरे अदुदि अमद चलो ना होजि सीएम ओइ नामद चलगा होजि लितांदा यामना बर्निंग ओइबा इशू दु सॉल्व तौ ना कंट्रोल तौबियो ना को तो अखै गिसे सुमाइना अदुम ओइद्रिंगै ददि यामना मानबा ओइगदब कनगदब तौगदब मानबा हे ओइरा कांदन हे त तौथोक्तबा अखैगी मासेदा ट्रस चाउबा मा अखैदा केप लेख्रे को अदुन हुजिक इम्फाल दगी सिगी लितान से लानबा यादे चप्पा यादे न थिंग लेरिसे मा एसएस हुजिक सीएम अमा ओइरे गवर्नमेंट अमा ओइरे करिनो मा मसा चलगा कन्विंस तौरगा वारी सागे हाइबरा नत्रगा गवर्नमेंट गी तौफम थोपुदु तौरगा क्लियर तौगे हाइबरा अमता चलगा वारी साबियोना सेम ओइद्रिंगेदना चटपा हुजि सेम ओइद्रिंगेदना अमु लंबी थिंग लेरेसिदि करम्बा पॉलिटिक्स नो मदु अखोइना एंगल अमा येंबा कांदा असिदि लैंगाक असिदि अखोइगी मणिपुर सिदि कुकी ना कंट्रोल तौखरे हाइबगी मसि ममी अमनि हबा कुकी की इन्फ्लुएंस चाउना लयबको कुकी ना कंट्रोल तौखरे कुकी ना लोइना हैंडल तौखरे कुकी द लोइना कुकी ना ngamba मोंग द चखरे हाइबसे मधुगी फेवर द लेरे हाइबसे अखोइना मसि द पोछा दम उएबा अदो नत्रदि करिगिनो हुजि लितांदा इरांग याम थोक्तना लै कामनादना लै अदुगा खुन ngasai sangkaiga moko chepu matek sida isina kuki singna militant singna sophisticated weapons mayam bomb mayam pairaga mingon da threat tobagi chattabane ba adu chattabadu karinor nahan mi 21 kidnap tobadagi adugumba tawramdardi chalamgani haba aduna challaga wari sagera jata trat challaga magi government na thaba ma panthokera hojikti same oirabnina chatpiro na tobiro haibase ai madu hana thamjage aduga hojiki meeting sidi akoina munna naina ba ma change khangba ma change sigi negative mayam this amna dum leye masigi akoigi mi singjin heta khangda ba aduna manipur gi leader oiriba sing politician sing se far sighted the long term gi akoina yauna khangda ba ma khak leyaba madugi chethang ai dara madugi tasa dung si akoina phangliyaba madumai na tawna ilai laina 2003 digi ai 9 10 asai digi mamangi mamingdi palaroi party di palaroi madugi lenga ngaglaba matamda ilai laina su kuki militant no mai khra pairaga threat tawbada kibadegi ra kari tawbagi no wari sase na kauraglaga wari saraga su se thamlabadegi ngasi manipur na maitei singna awaba sekmai langba ngamdaba more da lebi adaba churachambu da lebi adaba si langba ngamdaba mayam se haina akhoi nagadi huji loina chappa yari ko akhoi di tawdri sigi matek si kaino ma tawnabagini yadaba mayam se mamangi lengak mamangi leader singna a yauna khangdadana leibadegi madu udabadegi Joyshree ilailana su tawse na wari sabadegi masi tawrakdana su thambadegi masi ngasi maitai singda chappa ne abko masi gi chekhang ne abo masi gi tasane adumaina tawna hoji kuki jo council haibase kanana recognize tawbuno ko jo na su akhoi di kuki nati hairi ko aduga hoji ngasi moido tawbada akhoi na ngasai phambada United Kuki Liberation Army na su ko adugi peace ki adu adagi do hojik matam nate adu tawba yaro habagi indirectly amadi amu press hore aduga mani akhagi leiriba mayamna ubase recognize tawba se Kuki NP haina lei jo council haina dum lei ko mar paite gi loina leibani aduga Kuki jo council haisidi hadak irang manungda semba adugi jo Kuki jo council ne aba
Madudi Manipur Tukai Haba, Aduka Hajik, Maite, the Kainotoge Haba, ITLF, militants, Mayam Sangaraga, Masagi, Tobodegi, conflicts in the Marie Lena, KUKI Jos in the Semkalaga, Mayam Pataba, unlawful Mayam Tora Kreba, Masi Mayam Urabani, Adugumba, council to the Kerman state government, Waris Hase Haidana, recognized Tobogi, official GT even over, GT do 17 Guinea, go, according to Sina Ueba. A city Jumde. Masidi Jumde Haba Thadi, Hoji Lanse, Asigi Wari Sase, Peace Kitamai, the Chakradi, Aduti, Aranbado, Marando, Maite Tarakani. Aduki Arambado, government Tarakani. Aduti Lando, government of Hobo area. Aduti Lando, government of Shoibo area, conflict to go. Adu that they have, Madu Yamna very clear. Asidi politic size Tobo Monga, Chakre. No. Mamangi chief minister na topodo magi ashoiba magi personal ki amma madi lere leramba yai but magi stand to the very clear akhoi yaba makhakti akhoi ga mari leina de adu akhoi na yaba makhakti masai forest the encroach topo se eviction se tawthora yaba madu gi de ki iran tho yaba aduga illegal immigrants se phare yaba aduga masai sub committee ama semlaga deport on the process how go. Sigumbo Kara Aduga NRC Togani Haba, Aduga Suse, a broken Togani Hina, cabinet 2 times, 3 times cabinet passed over. Even assembly the Pukaleva, Oja Birengi, Magi, Shonba Shoiba, Lairambayai. But the Sigi issue the day, Manipur Sarkana Topose, Soide. Go, akhoi di aramba laite, KUKI na madu yadabadigi, masi against the Toropagi Iran se Toki bini habigi, akhoi mayam gi narrative version of government gi natra. Adu masi di maduloi na magtu kauthok le hairaga, maduloi na kauthok le hairaga, adu phaboda soye lale haidana chief minister sinthok kadabne mayang changlaga sinthok khre na go. Dawdaba yate na adu hojikti sinthok kanda KUKI da jo council da adugumba unrecognized toba yadaba council ama the Waris Hase Haidan adusu out of the state. Waris Hase the impada corona. As a head of the state, yes, status too. Manipur government ga KUKI Jogi council ki status se chamana han khreba. It is like a third party or the two nations go between the two states or in a chakreba. Manipur state has a Parapato state amani aduga government amalari bane Joyshree ko aduna hojiki moina akhoi Waris Hase peace ki tabakta haibadu de hoi adu de government gi commissioner director ko machagumba representative ama tharaga tanaro hairadi phaba but chief minister masa yaugdori bine ko sid la le sidi yarwe sidi khangdare moy adu di akhoi wangang lakani chief minister amana Moigi Kamputu the Unase, Adusu Kohati the Unase, Haina open on the official Oinago, Chaputu de Yaro have, Hojiki Chedun the proof never. Adu Chumna Hoi, Akwagi Home Department digi under secretary ra, deputy secretary ra, home commissioner ra, Noiga Warikra Saro Haina, Chaputuna Amanehaba. That is the different things. But Madi head of the state nehaba, head of the government nehaba, the head of the government do na, Adu Kumba a lawful organization, la conflict manungda. Provoke Toraga Lankea Tohan Kiba, Mikaya, Moigi, Kaino through the Giko, my Asumina Toraga lady, but case bending Mayamle, Supreme Court lady, which ITP sing the case of Adagi Mara, Toan lady, Moy Matak the FIR Mayam Pali. So go to KUKI Jo Council, Matakta, Moy leader sing do, said the Lapayam lady, Sida, Kohati the Asamda, Sumina meeting Tose, head of the state Amana. Invite over Hyper City go. Akwaki state ki micha tireba. City akwa yaw na tireba. No, akwadi yade adu. Adu yade mana toge so. Noigi noina apaba achumba akwa normalcy pura ningai pamlaba tara di state law impada go. Akwa unase Waris Hase. Hairam ko tabaneba. Adu era di akwa icha tu leyeba. Waris Hadu no haibidi nate. Okay. But Waris Hadu niyom leyeba. Okay. Adu mana directly hujik KUKI Jo Council da recognized over status one Tangalaga, Ohati, the Smaina Waris Hagani, peace kini have do the Waris Haraga, peace Lalawe, peace Lalawe, Jo Conceal City, Su Singa, Adu Toro, Ada Toro, Aduki 8 over Katani. So the peace as Su Kainoki, Jo KUKI Jo Conceal Kutalate. Sen I have the Aduna, Aquina Hana, the Hybrid, Manipur, peace letter, Saturday. Sudo han abrogate or adu tawdri phobdi aduna government amani state government amana adu khangna madugi police do madugi maram do khangda batara de adu this state se kamana run taw chalai dab no akhoi di huji ki ba hore
Nahandi sum government silo akma hongo government alma law ma leadership hai na tawraga hujiki lakba leadership thani hum phadre adubu to thorak puse hantak litan gi disu kanan iran tho han bano akhoi da hujik kuki sina pere ngange akhoi na ngam du manipuri du ta da bra manipuri ta da ba mi se refugee oiram gani illegal immigrant oiram gani manipuri ma chawri di manipuri khango ko aina ngam du proper verification tawra kanda madu the escrisia pi ger su piro aduga NIA the pi ger su piro haibane aba hana proper verification proper process directly kari post mortem tawdringe the assembly the lothopono haibane aba sida cookie sina manipuri du ta dare aba adun the tapudi moi se burma de lakpane aba illegal immigrant na long de kurmai khangani adu hoji Facebook the point ikha khare aba se adu su ama akhoi gi honorable president cm se na madu gi kitang provoke to honbo mong da go akhoi na ure man adu ngang lam da tar de hojik se ko akhoi su ngang lam moi cookie sing su sauram ama su sauram hojik ti tangkhul mayam saure na tangkhul mayam saure man adu haibe de na ga adu di tangkhul de mi na tabak kum ubra adu di cookie sing di haraure anda eskrisia pi gini NIA de sinagani ase cookie di harau khre ba adune aina process tawraga phajana veri tawraga pio haibod aigi mathak FIR ka thadba sadana go adu ama leire adu hojik amuk ikui kuidadana hojik gi yango sigumbo cookie jo consensus da officially meeting ama phamina se peace ki haina tawbudu di adu di akhoi dinga khre peace tu sula lawe makhoi gi khut tu su leite adu di sonda maitei mayam se so leiri ba sing si di akhoi tumina leidro moina go thank you oza thank you oza mathang gi round da oza da hojiki security ki matang le som ka hangjenge mathang gi wanga se ha madam Sujata lakchage madam hojiki khoigi chief minister na KUKI zo council la sumaina approach sorga meeting tawse Guwahati da meeting je hayeng da makta schedule tawbani ado masi chatkani habe paudi tai but last minute changes ti lakpa yai like hojik meeting di pangthok tribani na du karing ma pangthok pa targa di masi kamai ni yeng bi ba yeng pa ya bage oza Ashang Kasar haiba gi matung ina di as a head of the state moi da oina si la ga kanu taw ga da bani khoi gi head of state na mai chat pa du di khoi gi kano image se hanta hale habegi aduga KUKI zo council je legitimate oiba adukumba kano group na te masi unlawful ne harin ado madam de khangjaning basi hojik dialogue se tawdaba yade haiba taraga di sum yekpa matam da masi lenga ki side tegi sumaina nakalom degi maina chatlaga wari sadoga peace propagi mai genuine intention zu laim gani hana khanbi bra na traga masi adum masi tawum thokta bane hana khanbi bra madam gi mot ka than aham makta da ko impact people yam project mi am da khonum jari adu masi ki panelist na phammi ba oja amasung uchana pa Michael gi mafam da Joyshree masi taseng na habada ai gi oina di masi gi mai gi invitation mai gi appointment mana oina haiba se ko yo CM amana ga smaina tawba se taseng na ai gi thamoina di yaningde haba means hoi mana Assam gi chief minister du unabagi haina ba ore kidi ke sukai de Mizoram gi haina bo de ke habi state to thangna lai bani na kona ga lenda hayu ke sukai de ba to bu kaisu lai taba dum khai ge ba kaisu lai taba KUKI jo council amada adu gi maina khoi gi adu su Manipur gi leader amana natro Manipur leader amana adu maina ga appointment ki keno ga torom ba haba se yamna thina khoi gi seng ha ba da khoi gi hai tare kai gi chela song bok nei habe phibam da tawre ba khoi se hujik lai ba CM se akhoi gi oina di ta se na yaning dare ha ba di ha na du gi khong khut pule hai ba nang unified command lok thoi kai gi no hai ba gi kholaw do tor pa matam da khoi miyam na pen ba myam phong thoi ne ba si di pura already pura khoi gi Manipur de lai jari ba khoi gi samvidan chan da kangon loi thugai ba pot ne ba wan toi si di tawning pusi tawrage isne ma khale se madam swai da marak thani hana miyam da di sorok yai but makhata adringa madam na ma hangja hoge conflict layer bani na dialogue or worries hanaba or worries in program na bagi da makta miyam na khongthang je thang da bataraga di lak aroi damni na adugi initiative lawbu di kamaina yeng biya ba hai initiative lawbu yai jo za suna hai duni masa bang na dragas mai office be leri chief secretary tharo na natro DGP tharo na leiriba mai office be myam ju degi thawo ba natraga mai private ke nudu thagi su tharo loi mak tu degi leiba hojiki haiba mai letter function to IS officer moi myam ju dum thabi ya habani da in habati natadana leader amana mana su natro masa bang na CM or pamatam da hai gi ba khoi gi leiriba ngasi khoi ga yenga mani na tongnara leiriba puna maksim imfal da lakpa matam da protection pini sarkar gi side gi aduna lakpa yare haidana ko gi ba potudi adu tare imfal da ko rona
lao koi protection pirage noi lao kara noi tara lakera kun lakera laning ba lao adu ka sida ji wari shan sa yo adu ki responsibility do sarkar koi gi responsibility oi gi haida na kauro mo ba koi appreciate tau ge ba adu na te ba kari do ba gi asa guwahati da chela wari shan do no ba ai gi iram dam ai gi ichai su lam hen tu hen ba ngasi tau rai ba soi ara ngang na ga do post ai gi ngang na ga do na tro soi ba se soi na han assembly yengona Joyshree assembly de kam soi khare mo ethics kam thuai khare ge yo mi mana ka nom thangal ka ni hayeng pung ni pan on se gumba ethics kai na tru do mi mana ka nom haira ka ni hayeng nang document pi rong atang phami na chi changla sam tha ga heba adu gumba na thai ba ma yauri ba adu ri leader gi mai ke fa mai ka no na te ba qualification mai yo de ba adu na maram oira ga ma chen bane ba ar mai taw dana hairi ba poto kaisu lai ta ba kaisu na ta ba hai ge ba organization amane heba ni da adu mana sida ka orga protection athado hoi kan hoi mai ke roi lakhi du di tana ka doge yes changak pa myam hore na han natro akhoi gi Anthony angang nupam cha ma lak tana mai nupi mo pam lai ne to kana ke doge adoi tari mana su masa na ngang thokhi ba wa do masa na ngak na chakadam na tro kari gi tamok ta Guwahati chamam thoke mana loi ba ki protection pi gani noi anytime lak ni matam da lao hai ba matam sida lao on manu oina order bi tha gadam ne ba phare noi wai sana sila adu de yad re da na noi lam hen mane laura ni he gadam ne ba adu ni mai gi point oi gadam de as a leader mo na Manipur ge mai makha do khoi myam se hingi ne haba KUKI jo khata na te ba hingi do akhoi myam gi khoi no di sympathy de khoi myam gi wakhal di adu ko bi yo ba akhoi appreciate tau ge ba akhoi su loi mak adum ngasi mok ta haira haira ka tara ga la ina tro akhoi gi siri di mai kai khuti mok ta ngasi ngasi mok ta su dolai thabi da fa no da pukhau da sing ka no to bu da no ga khsele hairim ni ba ko adu taurim ne ba adu ba khoi se leader man hai bani ko to bani ko hai da chai su myam phajala lai ne ba adoi ngasi chauthong chang su haige ba khoi gi leibak ning ba iram dam sibu kai ba ya de haidana ngasi akhoi gi leibak ning ba myam pele oi gi ra ma bu any person oyo kana gu mam da praja miyam da tocho to beleite hoi mai gi tongam ba pasnin kai gum ba kai gum ara lo soi to be gi ka pa kho pa adum ba na leijabai law ni adu ga akhoi gi sum ba icham cham na leiba praja da di tocho kai duk to de ba makhoi gi dim thani pan gi angang bok da hala abam po ne ba adu gum ba mayam do loi kang khala tham ge hadi kana na ya dui no ba ma ma leader ki quality chen de ba thopio haye mag resign to bana phare ma Guwahati ja to sapudi na to thok piro ba ngam boi do boi re ga di akhoi na man leibak sibu nuksi ba leader thopiro ha bane ba khoi na haje ba du di mamang gi du so du ya de ha be gi da mang ta na tro khoi na to gi do hai na ma di khara bu puthok jare mi ne adu mai gi so so ba le oda ma suti ro bom thok te ba ma na ha gi poto ma so as MLA mo ne member mo oina ma su pukhat pa ya ba house tu da yaw sel la go ja na train ha se sata sing na le ba su bu nuksi bo di adu moi ego do lo chat le ba moi ego du na ne ba ngasi akhoi kai sara ge ba kangkhong sai re ba ngasi pura kangkhong chai re madam hozik nongoi kamna ba su leptre aduga especially sina ka the si gi amna strategic oi ma pham stage da si ji karigum basi khudum chan gi ba tar ga di khulai pai ba sing loi mak moi gi free passes mang ga doi ni haina miyam na mi painari adu security sing na lawrak li ba khungthang ji di kari haibining bu security ki dim Joyshree ngasing rang da gi wari na tre kai no akhoi me that gi tholo pa mama ma khoi ura la noi han bi kro ha ba bo ta ima event mama ma law la abani adu na ta bi da na da mamang da su kaya ma khoi asam rifle gi ne tre amagi ne loi khang ga la ba nga ta ne adu ba to gi ha ba to ain hai du ni ngasi moi leader change ta one ne ba party di chama da re ba center da phami ba pot hana gi leram ba do ana gi former chief minister da pressure pi ba do adu ga same condition hu ji su pi ri ba akhoi gi Manipur da lei ri ba moi MLA khara gi leader khaki change tau thora ga lei bai wa ne ba adu madam hoziki ukrul side ki jeg yeng ta moi gi jo naga MLA lei moi di kam ta to kom dra ba helicopter di ban tau ri du di adu di da mana assembly to house to hai ga da do masi thuna control tau no bo na si masi kai nu gum ba ma akhoi kai no ma pass tau no bo no ho si akhoi lo si bu khare he na power kham da ba ek ama pass ta ho si na hai da ga helicopter di ban tau ri du di lo re kai no du moi de pressure lei ba la moi je lenga ki side ki moi allied government lai ta bane maram di phammi ba da ada ne chap cha na phammi ha da gi statistics to chap cha na follow tawri mi khoi na seng na habda na ngasi na kai ku kum ba se ma do ha yen boni mu kum la pai wa ne ba wari di chama na ba da hero do khondok na bai wa ne ba aduna mi gi history director du di dum phajana ira lai khra bani mai gi di focus di dum taw ne ba adu mak na bu na tro ma na ngasi kem taw ngam du se aduna kana de aduna ina hai se sil o moi gi wari si wari oi sanar gum se aduna ina hai se si gi CM se yamna ai haining de mon da ko ai gi di seng na habda maning mamang ken da su ken da ni adu mak saw ge su saw sa no ba ka su kai de ba maram da ai achum ba gi da mak ta hai ba ne ba tung gi da mak ta hai ba ne ba
masigi hojiki appointment ni rambase masina tabida atopa kau mo mana sida kau mo ba protection pini adu thadu rong ne press me dia da sumai ta kan kuki jo council ki ne moi member khara moi chairman ke kau khibani kana gumba valley dale ba kangu madana ne kari gumba ma action ma topa matam da madu ki mathak ta noi da action tongni ko haibe ki adu oina lau tho mo ba ma best hai ge ba huwa lo na gi ta da chela kai wai sana duino ba chela sum hingduri bra bo khoise ma leader ni na mai pawa do khoi da piyo hai sine hai ro ga machine pi se machine kang punga ngang he ba ngang ba wana te pelak ta badai ngang ni khoi nga sing ngang se oja na ngang se pen da na oja su horak pa da method ki lan gi sigi khoi discussion kai da pang ba man maun da kyam moi na ga kang gun to bi to cha kyam ma khanga ga ni si oi re ba phibam se pujiti gyan to tan rak pa ni na hayeng si to hong da ba ta ra ga de khoi da su hai ba ma nuksina ba si ka we ba aduna seis da khoina mana ngang is hawra ga suma heng khandara pakanda di gyan tar ka ne ba khoina haidu kai no do khoina habadi leader oi ge di manipur leader oi wa manipur cm oi wa habne ba right adu gi poto oi ba ngam dra ga di heyeng mak resign tok thok piro guwahati cha to se pu ai tok chare ge da masi ko ya ngawe har ka ne dum tok thok piro ba aduna hena malem je ne ba thank you che gi wakalon phajana point out to bigre mathang wang se oza lamjathang da lakchagi oza hojiki kuki zo council je mayam nadi ma je illegal ne lauthogadabni moi gi mathakta action lakhotgadabni they are the one creating kano conflict sida fuel tawrag leibni haiba mayam am leire do moi ga wari sanaraga manipur gi damakta peace or dialogue nabagi effort say like government is making effort reaching out first adudi like we appreciate that but ozade khangsaning mase kuki zo council haiba je are they the right body kaino sigi matang sida yes ai adugi du da lakchage an bada honorable cm na magi secretary gi hothang da kukizo council da baton invite pijarak pa official invite ne appointment gi damakta yes adugi damakta korak pa haibe se yamna appreciate to jai adubu problem se appreciate to in the sense like dialogue is the only solution way forward se dialogue nito na to pa leite ba adu gidamak te appreciate to jai ko adu bu daw controversy khara le place haibado mafam do outside manipur hairak panina chief minister amana masagi own citizen bu outside manipur da engage to rak pa se hoi matam gi situation na ya deba oi tarabasu it confirms that sakmai lanba ngamde haibadu mana confirm to rak mane ba si sida togadabu former chief minister nongthombam birian na by road na trabasu chopper da kal aga maram da program to edidi senapati da program to edidi kal aga so chinda ngangba ama officially puari da lehogodo ba mayam singse history da adum lehogodo ba aina yarabasu nangna yarabasu in history written history da adum lehogodo pot mayam singse akoina we need to do khara khan ba mathau tabra im se aina di khalle ko ani subai sida hozik leiriba fivam si sida KZC gi da fakta di yamna apaba khongthang ne ba for them they need a glorious exit honorable exit gi da makta di it's a golden opportunity ne ba moi gi da makta di ko moi gi da makta di golden opportunity ne adobu no na lakibo honorable chief minister mingoina panjarba da khemchan mana conflict gi manung si sida masu phajana khange ba hobadagi ma khange ba experience sudum we matik chai adubu magi plan of action sudum lekhi gani ba the moment mana hek kaino wasak pa loira kan sida ahoi se manipur macha ne loin mak manipuri ni hai pa yes manipuri se kana kana ra hai taradi furup kuntha tarup ne hai pa mana adu loi ya jai hoi su ko adubu mana furup kangbu singyu do yengdana lauba khatang da toba wari sana de ba furup singyu wari sana de ba adubu mana individual da wari sana ba mana anthony ko ba personal matter da imphal da lakhi ba zomi paite gi mido mana recognize to raga adubu politically mana acknowledge to thoga law thoga floor of the house law aga masu lai haina imphal safe ne haibedi adudi magi damakta di magi focus to
mi gi di working style tongan ba le je ba ma gi focus gi du individual sing pusil aga to na ba gi damak oina le ye ba furup gi kuntha tarup furup sing du phajana nungai na le min na ba ama gi disturb to na da bi da lak le ba ya na ba gi rom ba na ta bi da individual ama oina pusil lak pa gi rom se da ma se chat pra ma gi khong chat se hai se ei se khetang hangningi aduga magi line of approach se magi su hanaga khara manaba former CM ga karigino haidi lautho ga mechanism SOP thamdaba han bada imphal da layeng ba lakpa handaki lan gi maram oiduna manipuri macha singdo sopa leitar ka nam ta thingoi haina home commissioner matam hojik ki asok na kor aga nangchu leyi fajana tawo moi layeng ba lak taradi asok pan thamoi haire ba yai we appreciate it dogadabu what is the SOP jo sampura gi layeng ba lak pa do barricade leyi army na check post tari lei adu karmai na kala da kamai la kanda sija da kanana yengani or jenims da rims da SOP karino la kanda aina hekta la kana yapon te ba mi ge dum kinaraga lai ba mechanism su device to be de SOP su thambi de adum lao ga loire ba okay adu haithet ma nei ba adu da gi ne mayam sauna ise former chief minister nongthongbam birem da yam sauri se laura ga follow up later haibigi mayam yam sawe ba I think he is repeating the same ko admain to duna hoji ki se e muka haijening ba point se deputy chief minister magi deputy CM ani marak suda honorable Losi Dikho na senapati the cabinet meeting pangthok kani bairo da chat kani hai lao tho e ba news ta people are very happy Manipur praja ne amloi harau ngai da ga leba hoji da kadai da lekh rake aina tabada kampopi gi honorable deputy CM nemcha ki gen na pu hoji ki se matam natri nang ngai kho lakanu haina thingi haira kanjida honorable Losi Dikho na su khetang warawe haina ina tae ba means mas thingba se kanara hai taradi magi deputy du na thingba ne ba deputy amana lauthokba amana thingba hoi magi on deputy du ne ba adudi mogi marak sida phauna da ba kaira or honorable nemcha madam se magi se double standard lebra haiba ko akoina chingnei ba adoi taradi ma se sekmai phau lanba ngamde haibidu another confirmation kadai phau kayam kuina lan thopang moi do bno haiba ge do only time will tell ko hojiki KZC haiba se elake ngasagi kaino duda KZC haiba se proxy of KUKI in P Manipur neba KUKI in P Manipur was the only apex body which the people of Manipur knows for the KUKI gi damak tadi KUKI in P Manipur se mogi apex body ne haina irang gi mamang de gi khangnaraga lakpane ba irang la kan sa KUKI in P Manipur se magi pillar se tat khre ba tat la kan sa kari chongthoke KUKI zo council haina thole ba sigi KUKI zo council haiba se representation se yinga kan sida sigi sida ahoina hek thodok thokpadagi karisu khangdabadina loina mak se naga nata makhai sing se KUKI ni haina blanket da loina mak label to thokrabanina ei phau su kira aga matam dugi safety security reason imphal thado ga chatlam bane ba thado in P Manipur gi office bere attention loina mak thado ga chatlam me ba to godu irang manung da kap na ba khot na ba at the peak of the conflict manung da su ekhoi se wakhan han thade ekhoi Manipur macha ne ekhoi KUKI na ti hai se la kan se dum laura ga dum la kan se da finally last time Manipur CSOs kokomi amuko FOCS AT imar loop loina mak yaubi ra kan se da oh too many haina after 2 years ko akhoi sing se imphal da hanjin ba lak pane ba hanjin ba ngam ise kari gi no misidentification du oibagi ne lansi se de akhoi yaude haibe de akhoi na isana conviction lebe de tholok pa ngami ne despite KUKI ga thado gi differentiation point lekte ba hokip ko khunchu chap man ba se man na ba su akhoi je conviction de thola kan la kan na ngamme me adu mind to du na akhoi thado sing hala e zomi sing su akhoi KUKI zos da yaude haire mar su akhoi KUKI zos da nate haire mizo su akhoi KUKI zos nate haire pa KUKI haiba sing se akhoi thado na di any KUKI tribe universal la ganda Manipur da settlement phangningai gi damak ta adu kambu khatangi wani
aduda hokip oiba su yai guite oiba su anybody oiba yai adugi damakta semi ba adugi maram oiduna NRC haiba se hoina khwai dagi pam jaba se atei kem nate ba kangkong loi chain ha ne me da oza hojiki leiba group sinje elo sinje ba ko si sida aina amaka singdok ke adu mamang duda matam dugi 1967 da honorable paukai hokip na Ministry of Home Affairs da Burmese KUKI refugee adusu hokip masen lising amaga chamanga se Burma dagi lai hai okay hokip masen ne ba dusu hoi iriba mi ju hokip ne ba honorable MP su ko adu refugee sing ju hokip ne ba adu gi clear cut kham se ba si sida adu ai taradi hokip khuding ma se refugee na te hokip khuding ma se PS hokip gi makha da leiba na te ba adu aseng pa I thi dok na ba gi damakta handak ki irang gi marang oiduna Manipur macha aseng ba ko Manipur macha thidok pa mathau tai hai ba ne ba Manipur gi hokip Myanmar gi hokip hai ba tare didi hoi adusu yai Manipur government na phajana lepi migration se amadagi adum hongjing laga adum lakpane adubu Manipur sarkar na ILP rule gi matungina 2022 da 61 gi mamang da adum leiba tar adi hana Burma da changbo oiro atopa sansar gi changbo oiro ko 1961 mamang da lebi batar adi Manipur machani haina phajana legally akhoi gi indigenous person se lebaga leira adu dagi neba akhoi thadau na 61 gi mamang da akhoi dum taraga le adu di NRC oiro any similar mechanism oiro mi to khandok se thidok se haibane ba sigi maram oiduna akhoi na yara kan se da lakpane adu lakhre hojik zomi mar mizo aduga non kuki haiba ko akhoi bu KUKI oina khangba mi mayam sing se if they agree to NRC and to protect the territorial integrity of Manipur yare haina CSOs mayam na thadau ga meite gi marak sa ya na la kan sa thatarup hena akhoi leira kan si da bu aina haijan ingi se si da KUKI zo council haina KUKI impi gi proxy si kangbu sing se karai da no hai taradi moi gidi aina breakup khitang thamjage tentak na hojik any KUKI tribe da MLA kimneo ne Paulin Lal ne aduga lejabang si ahum leire ba ko adubu zo da chinlun thang ama leijai moi mari si amaga thadau tribe di loba officially aina disown to ba yada ba ideology da di KUKI chat na patar ning batar ba su nemcha kip gen let pau ga haw khulet si ahum se pulla kan si da sigi taret se pulla kan si da sigi KUKI separatist ideology se moina matam dugi sarkar former chief minister Nongthombam Biren dugo yana dabagi maram di champur gi mantri phang dabagi maram di su kakhat padigi maram do saw bagi Biren gi mathak se da lan ama to da di yaroi meite gi mathak se da lan ama to da ba yaroi hai bagi wakhanda moina lan se tora kan si da hojik zomi ne marsu chongsin balap ne ba si da zomi MLA LM khaute ga vungjagin walte aduga mar MLA ngursanglur sanate si ahum su KUKI nataba moi ahum fause KZC sina chande ba adoi taradi moi gi tongan na le KZC da nemcha ga hoklet ga te yawe hai tarasu nemcha su Manipur sarkar da deputy CM loba dagi ma se boycott to hi bane ba adoi taradi KZC duna adoi taradi yengba yari se honorable chief minister na KZC ga engage to ge haiba se KZC sing se yamna khwaidagi sathi bane thadau khoidi atei khoidi mar zomi khoidi ke sunate da moidi marin su leite da yam su yam de da lan to ba yaba heba yamna violent oiba KZC ga haina ITLF kumba kotu kumba di hoi adu kumba di KZC gi subset ne ba moi gi di adu gi KZC kumba se adum violent adum heba ni na wari sana ge haina pro peace ekhoi thadau kangbu ku granted the lower aga anti peace oiba oina wari sana ge haiba se magi se technique oirakani ba magi process se sathi ba irang to ba heba khatna ba heba mi singa wari sana ge haiba gira or adugi mogi masa gi approach lei jai ba ko igmaina haijaning de adubu hojik se la kan se da KUKI impi gi proxy ne to godobu problem se se gi KUKI gi virus na thadau se da changa kan se da thadau su KUKI ningda ba ga hetnare vai su changre vai su KUKI ningda ba da ko mar su KUKI ningda ba durom da chakre KUKI virus na loin mak infector akan se da ahoi se aduda moina ngamba like henlen thanglet KZC gi president ma se kaidong ngai da zumi da dum yawe aduga ma se vai gi tribe ne ba KUKI su oi de moi gumba se ginja vol jong paite ne ma
adubu moi gumba virus na katang ngamba absorb to ba ngamba mayam sing se pusila kan se da ko je pan kuki ni pan anti naga tribal sing loi composition se da yawe haina kuki in pi gi proxy de pusila kan se da moi gi relevance hagat ni ngai gi da mak da to ki ba pot de ba without understanding the nitty-gritty of the even after 3 years, si pau khang na moi na smai na bulldoze we are the authority CM ne government pipe ne ni hai na tora kan sida tora di si di dangerous game ne kui na suk chat loi ba maram di ultimately at the end of the day people's understanding ne ba akhoi Thadou in pi Manipur na oja sai ma khoi su loi yawe la kan sida kem lau de bi da akhoi me amosik lying ba kaya put facilitate to khage ne airport da la kan sida kaya thin khage ne akhoi gi without government support Thadou in Manipur na yam to Manipur na facilitate to bang khage except vungjagen balte vungjagen balte na tana atopa Manipur sarkar na hospital da thama kan sida yingsin ba kana law ro ma tung da kaya le khage accountability akhoi pame ba accountability SOP phajana leiba pami habne du ozade am khangjani bu hojiki hoi ozadi howkip ne but KUKI da khoi admaina chande but some of them are still with KUKI gi supremacy da support was dum leiri wifi or rezu khara di leitaba khara na support wa magi line jam thin line oina lei haila aduna anytime confusion kum bazum thorpa ya bai controversy thorpa ya bai chance dum chauna leibra soise absolutely yamna critical oibide maro ina hojik Thadou in pi Manipur na akhoi KUKI na te hai na Thadou gi identity se hanaragi ipai pu na thambiramba mayam sing de nga ga la kan se da hojik se khetang deputy CM oi kre hai ra kan se da kampu pi da Thadou gi population mayam se election nak kre hai na deputy chief minister na Thadou gi festival hun su togani khot kani hai na polarize mu ka tora go confusion mu ka tori sine ba so si gi khadrak oi ba ko yamna mabuk phataba politician kambu sing na power position pai hai na pangtau da tora su healthy su oi oi ba because at the end of the day people to people understanding is important si sida people to aina represent tori ba Thadou impina represent tori ba se KUKI su yaw de ba refine fajana refine tora kan sida Thadou KUKI su Manipur macha ko KUKI yaw de ba sing de khoi na thido kan sida pusilak pa ne ba adu ki namak te khoi na guts le ra kan da sacrifice to ra lak pa ne ba because we know the dynamics adu mind to do na khoi na hojik hygienic ba point je very clear ne Manipur government na magi restoration ki roadmap process karino akhoi CSO gidi leijai CSO gidi common goal di number 1 anybody NRC 61 mang da togo do ba Manipur kan do sen ni katang da yar adi Manipur nungai na lemin na ba yai hai bagi concept to khoi lakchi pa yuan ne ba so si da Manipur government ki roadmap kaino India government ki roadmap kaino ko CSO gi level gidi loi na ma yai hojik Thadou government gi su loi yare ba hojik atei Thadou sing su dum lak pa hore atei sing su dum la ani adumai na lakhi masana spontaneously dum lak pa ne what about the policy of government of Manipur are they still going to appease the KUKIs